الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Waba'ad, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami, sibuk dah hatiranan sin ini aikom longta, iban na si mga sila si musugpat ha social media, itukbal ko in kasilasa, maun kaniukatan, asalam-salaman, sinakam Islam. Salamullahi ta'ala alaikum, ya ayuhal ikhwah. Nyari niya, waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, parsumpatan desab simpangadyan na ito, nakaunayad ito. Amuin langta tiap-tiap alba'ah. Sa sumakawa hawak tubihaon bialupa napindain ini waktu niya insyaallah subhanahu wa ta'ala karena longta nagpaamo nagpapatok sin ini ambok tay manghud longta amuin kagunahan mapindain waktu niya asabab yadtuin kami nagsunad sin waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari miabot na kita niyo paamuin pagtawahon ha bahasa Arab, adabul firash. Ini ni amunain laungta aturan atau pangadatan ha agama sinallahu subhanahu wa ta'ala agama Islam tungod paamuin pagsaw kulangan sin dua maglaki bini atau laungta pagsaw sin dua magtiaon, labi luba na to, aming mga sila panagnaan, laungta ini naaunin parsugpatan nila atau parsugpatan sin usog iban sin babae, sarta in kabeksahan laungta kulangan sin kanila, ini dua yadto, kaniya-kaniya sila kulangan, sarta hawak to maghambuk na sila, abiyaon laungta hambuk na kumanin kulangan sin sila. Na sabihin to, in agama na to, agama Islam, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in katan kignot kahibal sing kita niyo aun siya aturan, pagka siya aun aturan, in katan sin hinangon na to, amuy in kumawa laungta singuran, daing haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, in inikatan ibadat. Asabab yan, wayroon muklas dahing hakatan kakahinang nato, imbukon mahinang ibadat, bang nato urulun, ini upihan, impamho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena, misan magbati kita niyo, dahing hatukan nato, iban sin matug kita niyo, bang kita niyo miya makadaaturan, panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahinang ibadat. Misan in sumud kita niyo palaon sin lugal long tapag jajambanan bang nato iya agad dain aturan katantan mahinang nato sambil ibadat in pagkaon nato in pag-inom nato in tindog lingkod nato aun ini katantan aturan asabab yan bang nato katilusahan urulon ini katantan nahipo na kita niyo sin amal bistahun kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin madawhat na to intutong basan sintuan na to Rabbul Alamin haadlaw kana. Naman jari ini tagnaan na to doon hay ni atungod sin long niya adab
tanbaghi mura'atuha wa ta'addubu biha. Laung niyain amin kulangan sindua magtiaon aun siya aturan atau aun siya pangaddatan amuin kagunahan to jagahan sinambuk pahambuk denga dua magtiaon amuin magad ha pangaddatan panghindu sin pamunatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjaritiag na andun hay ni kato taniyo biyaita si mga sila ulama amin nakaurol long ta halimpa sin pamunatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna rin ang mga kasahabatan niya, maun na pa mga tabi'in, patabi'it tabi'in, maun na pa mga ini madhab, lang tapagtawakon sing kita, amunain upat madhab, lang ta Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam ini Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Shafi'i, iban sin Imam Ahmad ibnu Hanbal. Amo ini long ta sababin upat sila ini kia rurukot kia lulukis ingkatan sin panghati nila atungod perkala pag-agama asawabian amo ini naurul biya toksin mga sila mabaya matuk maun pa amin biya in sa kaula-ula in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buhi-buhian halaw man sin ini Muslim bihan labi-labi na halom simbigi jantung nila. Karena tiap-tiap in Muslim kumawa laung ta upihan deng hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sa pantun in siya yaun yampa siya kimawa deng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin katan kakahinang amuin paglugtuan niya hinangun hasupaya jumatuin hinang niya, doon haamin hinang tatay maun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Manjarin panagnaan niya, biyay kato doon hay ni laung niya mula'abatu zawjah wa muda'abatuha bima yuthiru da'iyatul jima' indaha. Laung niya amuna laung simbahasa ta amin pag ini sud kakat sindua maglaki bini. Kati ko baha inamin kabtangan ini matao din biya mga di nila na pagkarungukan impag iyanon magsud kakat sabab na in mga hinang si mga nakauna payad to pangaddatan si mga tausog amin ubos magtiaon na inyan magkakat in usog iban simbabai. Amuin kaya sakupan si mga kamini, hadyaman nakaunayad to, ubos magtiaon na hati niya roon pangitangitaan sin, ini asukampung bihan. Sa sumagawa, mga yadtukatan, pangaddatan, bukon pangaddatan sinarama Islam sa sumagawa, inyad to biya luparagbos amuin panagnaan sila biya mga magsuok, sabab muna in nakaunayad to, nabukong biasing jaman na to ini amin magkilahinain usog iban sin babae muna ang payad to biya mga urulon sin mga kamaasan nila. In nakaunayad to, in kamatauran, kamaumuhan, maas in maglawag ha mga anak nila, bang hisiuin, mapatut, dahon maglundang panon sin anak nila hakabuhi sin mga sila. Amo yan mga katawtay manguran. Nalong niya roon na ini, amunain, biya mga pagyanon mula abalaw niya, tinya paglangog-langog sin, dua magtiaon, hapanagnaan sabab yan pa sila magkila hawak tuyaon, salta yan pa sila biya mga magdagot pa isawak tuyaon, nahasabab ito, aon paruunhan haantara nila imbiya mga ini kaluman, iban kasipog, salta ini katantan, na habok deng ha mga ini panagnaan sin sila amuin pagtawahon sin kita magsud kakat. Nahasabab ito, doonhan, bukon yan amin lang ta magkawas, magtuy-tuy. Ada pun deng ha mga sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyang hindo kato taniyo,
hamanga sila amuyin laungta ini jukup-jukupan sila sin pamiat sin ini tungod paparkala haamin paghula-hula in muna-muna hinangon doon hawak tuyan dahil mga pamin sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyin mag-air sila muna-muna karwarwa. Mag-air sa bahayang. Manjari ubos doon sila mag-air, sumambahayang sila karwarwa, mag-imamin usog, laung tama mo imbabai, maksud sumambahayang doon, tumukbal sim pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mga nikmat amuin susungon nila, halawm sin paghula-hula nila, sampay pakahinapusan, amuin yadto katutuhan nila, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, tiap-tiapin sila makadawhat sin nikmat, dahil hatuhan Rabbul Alamin, amuin hitukbal nila yung pagsukur muna-muna dahil hakatan. Amo yan mga katautay manghuran. Hati niya, sumambahayang sila ruang karakaat, naman jari pag-ubus doon, ang pana sila ini maglangog-langog laungta, adua sila, na yung mga ini, subay di malawa yung pangannal, sinambuk-pambuk, dahil ha, pangannal pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab muna-muna yung parkala ini, iyan himaharong in syaitan, amin muna, bihan, ha ini kakahinang sindua magtiaon mga katautay manguran na kami Islam. Na sabab yan, nasubay hadya kita mangayo, tarang pa Allah subhanahu wa ta'ala rin waktu pa waktu, sabab mo naman na rin kita makarauga sa itan. Sabab di takakitaan, kita kikita nila. Bihan yan, subay hadya kita laog pangannal pa ini Tuhan Rabbul Alamin. Na ada pun din mga pangadatan si mga Arab, apabila sila maghambuk na bihan, aundeng ha mga kanila, at ini magsuot sila bihan, ini habul, ang biadi ka to habul, at tawahi magtabon sila mga mantayaon, ha amuin duarwa nila bihan. Ha bihayad to sarta, na amuin tigidlom in uno, bukon masawain ilaw. At ini mga dapat patayon din ilaw, hawak tuyaon. Sinbiya mga ini kahalan sinamin karayaan nila nung tahinang na waktu yaon. Amod to mga katautay manghuran, sarta doon hanlong niya na aon dahin doon mapatut paghalian sin hambuk-hambuk, amuin laung ka in bang aon dapat, na roonhan laung si mga kaibanan magbisara, amuin laung niya ini halawm ayad sila pakaniya. Magtubihan, amuin mahinang sarab, doon amin hikaliso, kasin usog katawa hikaliso simbabai. Bihad, tuhangkan na tubiha mga ini meeting-meeting na amo na muna, mag-story-story na amo na muna, sarta mag-ulin-ulin na mga muna, bihad to namin biya mga luparagbos niya. Muna yung pagyanon, mula aba, hati niya maglangog-langog na sila muna bihad. Amad to. Na long niya, banglaw niya roon haon bat in ganta bat ini dumatong na in waktu sin amin magsuok na tuod sila biha, haaturan ka na in sila halal kawin na, hawak tuyaon na amuin bang aun dapat, karwarwa sila, mamung, long niya rin ha mga sunna si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wajannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah, Allahumma jannibna syaitana, wajannibis syaitana ma razaqtana. Nah, ini nilaw ta pagpaibog kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin subay, kita muna mangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala asupaya ri makaunain syaitan sumud maun pa perkala sin paglaki binisin ini usog iwan sin babae. Karena biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Laung niya, law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala Allahumma jannibna asy-syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika
lam yadurrahu asyaitanu abada. Baik, siyo-siyolong ni makapamung. Doon hayaon, sarta, amin niat, maksud mangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya di siya kaunahan sin syaitan. Ya Allah, ya Tuhan namu, ando, palayo kami. Daing ha syaitan, iban palayo in syaitan, daing ha mga rijiki hiril mo. At tinay rijiki, amin mga anak, na laong niya bunal-bunal tuod, hisiyo-siyo, indihilan, takdilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sila anak, hawak yaon, di laong niya, in bata-bata yaon, amuin masasat sin syaitan, salama-lama. Hati niya ha, kabuhi sin bata yaon, amuin, di siya mahinang tubadjil, bihan. At awari siya, makasingod sin, amuin, ini sifat sin syaitan. Unin sifat sin syaitan. In sifat sin syaitan sa lago-lago amo na in pagtakabul. Bihan. Namatawad saan manusia aming takabul. Bihan. Amo na in bata-bata di ini bisan kahinduan bihan. Amo to. Nah, sabab to subay hadya kita habihad tuin kahalan majaga tungod paparkala sin amoy in pagsuok sin dua magtiaon. Yadto hika ini tureng ha mga ini bista nila reng ha mga pangadatan na aturan. Sabab inyaon katan nagsusud siya katantan ha sabab yadto na biya wala tana itong reng ha panagnaan. Amoin in nakauna lang niya amo na yung paglangog-langog. Ubos doon haon, amo na in, magjagasin, ini uno-uno na pakaradyaan hikaliso sin hambuk-pambuk din kanila ruwa, in hikatu niya amuin mamasa sin, ini sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, muna-muna, mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala tabang, amuin siya butahin doon, in hikaupat niya, laong niya amuin hiyaram, sumuok in, usog, hababai, hawak to siya, biya mga ini hawak to amin diurugo siya. At walang ta hawak to bang sa upama ha mga sila amin malukay na nagtiyaon amin ubos daing hapag-anakan. Wala pa natatapos in amuin wakto niya amin sumuok inusog pa amuin babae. Inyad to hiyaram at iniharamin hukuman niya amuin subay niya takaran in babae amuin makapagsutsi na amo nawihan. Amo tuin panghindo kato taniyo, amin lang niya di manjari sumuok inusog hababai hawak to haid atawa hawak to nipas at isin nipasin niya amoy na indugo puwas day nga paganakan amuin makauna lang niya ring haamuin wala pa siya na susutsi day haamuin waktu yadto. Sabab in pagdugo yan, aun waktu in kamaw muhandeng ang mga kababaihan na 7 adlaw. Laong tain niya tumanuituyan, sampay muklas na rin kaniyain pagdugo, na inyad tubang siya makapaygo na sin, paygo hayop, na inyad tulong tain siya, sutsi na siya. Damit yan day sab in, tungod pa amoy in, nipas. Bang maabot na in waktu niya amoy in haitungan sa kira-kira in ini unuyaon niya amoy in pag waktu sin pag mapuas na siya rin nga amoy in matawag siya nipas na inyad to bang siya sutsi na manjari na lang tamagsuokin usog iwan sin babae. But biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah ayat 200 kauhan tagdua parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya ini biya mga tumangkis-tangkis na kamureng nga mga kaasawahan niyo hawak to sila dini halawm diurugo at tawain sila halawm nipas na launta
ayaw kamulaw niya, sumuok kanila, suway na sila, sutsina. Bihayad to. Na ini ni mga katautay manghuran, bang tabi mga sabuton, in kahalan si mga Yahudi, hajaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon ha Madina, in mga kababaihan nila, apabila diurugo atawa in sila aun nipas, in sila pagwaon nila rin halam simbay. Bihan. Tangkisan nila to, di sila sumuok. Bihan. Aun kaibanan, hihinangan nila bay-bay bihan. Dito ha, hagwa simbay nila. Pagulaan simbabay. Amin haturan na dyan ito pagkaon. Dito nila pasuokon. Sarta, hindi nila suokon bihan. Sarta doon na yan, di nila rahon magsaw pagkaon. Inbiya mga uno nila. Nasa sumagawa hakato ha, ini agamata, inyadto parkala lang tanakabidda, sabab in sila ha jaman nito hasara nila, bihadto ini luparagbusin, iaagad nila, aturan nila. Sumagawa ha jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunin nang lang kumising kataan, hukuman sara, dahing hapanagnaan, pagdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala mga karasulan, kanabihan, na laung tanapun na diha ini waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na mga ini sampai laung tain Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat dan kana Aisyah hambuk waktu laung niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin miyadto siya kako biha natin niya parsukuan niya bang biya kato amin ini suko niya batin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun laung ta waktu si mga kasuhan niya mag subli-subli siya biyahan mag ini sumuok madto pa mga kasuhan niya aun pa kanya bay na pagkanto si Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Aisha amuin biya mga mabaya siya kumulang madtuwihan na doon hayaon laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya katulong niya ini paikan niya ini paasin Aisha bihan tampan na laung sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha ya Rasulullah long niya inaku ini diurugo laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya mabaya kulong niya kumulang bihan atin niya amo na in kaig niya sin uno sin amoy in tabun kimulang in Rasul sallallahu alaihi wasallam papaasin Aisha radhiyallahu ta'ala anha manunjuk kipa in perkala sin amuin kakahinang sin mga Yahudi iban sin hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbidda malayo sabab in mga sila sambil di nila rahon magsaw iban in ini babae lang ta biubutasan sin ini bana sa lugay sin amuin diurugo sila atawa iban nipas na misaning kato lang ta hajaman na to ini aun parang ha mga pangindo bihadto in kaibanan kuno bang diurugo di manjari mamuga misan lahing amin yaon. Hatin halam si bay, di manjari misan magluto. Na inyad tumukon panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyad tunalokat yad tureng ha mga Yahudi, bukon panghindo sin agama Islam, hajaman na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amad to mga kataw-tay mangurahan agama Islam. Na damikyan doon haon hikaunom nong niya ini hawakto ini magsuok indua magtiaon doon hayan na hambo kini ring ha pangaddatan sarta long tahibeta ta habihayaon in pagkaradyaan pag-agama wayroon tiapok ya tatarang ini katantan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo sampai in mga kababaihan amuin mga subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam sing kabayaan nila subuhon amuin biya luparagbos inyatu rahasia sin babai bihan tungod kanila amuin bang aun dapat di makarungog di mga kausugan sa sumagawa mamaita sila Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya innallaha la yastahi minal haqq hati niya di hikasipog in amoy in mga subok kaw hakasabunnalan di makasipog in mamaita kaw hakasabunnalan
Sabab ini hipagpaamo sinhinang nato, hipagpakugdan sinhinang nato, hasupaya kaayaran nato ingkatan, tan rahasya. Haamin mapatut nato hitapok kedto, suway nato hatihon nedto. Bukon hitapok to, damin di na hipamayta. Sa sumagawa, hiwayta, supaya makaigat kita niyo mag-ayan. Sin amin katan, pakaradyaan nato, amin kandiri nato. Halom sin family nato bihan. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kahalan niya katan, iban si mga kaasawahan niya, inyan kia rurukot na halom sing kitab. Amo na yung sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-ianun. Na inyaon katan, sisiguran na to. Suway na to upihan niyaon. Ba't amo uning kugdan, amo uning amo. Bihan yan. Iban tumtumun na to, ingkatan, ibadat, nakakuha, deng hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon yan, ibadat patuhan na to Rabbul Alamin. Bukon. Sabab in siya diaak, sin Allah Ta'ala, magpasampay, hasupaya kumugdan in umat niya katanta nakakahinang, makasingod kaniya. Sampay sin parkala halam simbay niya, amoy in rahasya niya na iban sin ahli niya, inyan katantan, piyang nga subu kanila, sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salta kia rukot yan ha, kakatas-katasan bihan, sampay pajaman na to ini, yan, timatampal katantan, mga katautay manghuran. Haagam Islam. Na, inilang niya hikalima. Yahrumu alayhi an yata'aha fi ghairi al-qubul. Laung niya hiyaram doon hambuk usog, sumuok kaasawa niya, amin dugaing deng haamin unahan niya. Hati niya di manjari ring hatay kuran. Bihan yan. Subay siya doon laung niya ha ini unahan sin amuin babae. Sabab in mga ini biyay ta sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man ata imra'atan fi duburiha lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Hisiyo-siyo in hambuk kusog. Sumuok kaasawa niya, raing hatay kuran niya, di siya alupon sin Allahu Ta'ala haadlaw kiamat. Nahisim mga di alupon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingkataan di alupon sin Allahu Ta'ala, hati niya rin makakita simbayo sin Allahu Subhanahu Wa Ta'ala hadlaw akhirat, in sila kataan taunar ka, mga katautay manghuran na kami Islam. Amo yan. Asabab yan, na di kita manjari maningon singod na mga kakainang si mga sila nagkukupur pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pag yanon nagkukupur, amo hindi kumahagad simpang Hindu, amo hindi haraakan sindiaak niya. Amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ini nirihi kasi po hibayta. Subay na to hibayta supaya kita niyo pumugdan sing kakahinang na to. Hasupaya makaamu ing kakahinang na to, mga katautay manghuran, haagam Islam. Ini kaunom niya lang niya. An la yanzi'a qabla inqida'i syahwatiha lima fi dhalika min udhiyatiha wa udhiyatul muslimi muharramatun. Laung niya, ilusog sumuka asawa niya, tagaran niya in asawa niya amuin, laung niya maubos doon in amuin napsu niya maig, muklas in napsu niya. Hati niya bukon in usog, umus bihan, amuin mig, mutas din doon. Tagaran niya in asawa niya. Karena laung niya, biyay ta doon haon, in haantara sin muslim iban muslim di kau manjari dimihil kaniya amuin longta kangian hati niya hikauno niya hikabutol niya in parkala hikabutol sin hambuok ha initay mangud niya inyad tu hambuk dengan mga hiyaram sin Allahu Subhanahu Wa Ta'ala karena bangkaw rimihil kabutulan hatay mangud mo hambuk do sarakula ito mga katautay mangurana kama Islam. Nabihad to in ini subay maun ha antara sindua maglaki bini.
Hikapito niya, an la ya'zila karahiyatal hamli illa biidniha. Di manjari amuin laung ta bisurun sinusog in baran niya muklas dahing haasawa niya karena in maksud niya di siya mabaya anakan in asawa niya. Aun man yan mga rihan magjato. Turon sintao amuin di laung ta supaya ri makabaak anak. Nari manjari long ta umukat inusog gabihad to bang siya sumuo kasawa niya. Biya na sinagi, subay yadto mapuas maigin napsusin asawa niya roon, ampa siya muklas. Bihad tuin, biya mga panghindo kato taniyo. Iban lang niya roon haon, bangsa upama, in parkala habihad tutungod, bat kahunahan tod, subay siya umukat, karena aon piyagahalian dugaing, amin lang tahikamula, hibutang tahikamula ha, asawa niya, na yung mga yadto parkala dugaing, bukon amuin, hati niya hangkan siya umukat pasalansin, amuin di siya mabaya makabak anak kinasawa niya rin kaniya. Bihad to mga katawtay manghuran, hakama Islam. Amuin yung pagyanon lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, akabtangan niya, amo na lang niya, in pag-ianon, pag-ukat sinusog dahil haasawa niya, amuin pagtawagon, wahwa wa'dul khafi. Hati niya parkala, mabugat ini hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, do sarakula. Inyad to. Nahasabab yan, subay kita niyo maayad si mga parkala na to, hasupaya lang ta in kita niyo salamat hauno pagkaradyaan pagtunay na to sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta aun taufik sin Tuhan na to Rabbul Alamin sinihinang na to. Amot mga katawtay manghuran haagama Islam. Hikawalo niya lang niya. Yustahabbu lahu idha arada muawadatul jima' an yatawadda'a wudu al-asghar. Ini nilang niya, ini jiyari sinsara, at ini labi marayaw, bangsa upama, ubos siya sumuo kasawa niya. Manjari mabaya siya magbalik, bukon siya manuituyan magbalik, himinang biya sinahinang niya, sumagawa lang niya in labi marayaw, subay siya, magwudu, at ina mag-air siya, simpagtawagon lang niya air siwi-siwi. Unin pag yanon air siwi-siwi. Doon haon, amo na in paghinangon, hari pakaw mag-ini uno yun. Di pakaw mamaygo. Amin paygo junub. Uno in paghinangon, hawak tusin, ini di pakaw mamaygo junub. Bangkaw lang tabi ang mga mabaya, damikyan biya mabaya na kaw matug. Bihan lang musubay na may natap pa ko mamaygo. Amin di pa abutan sin waktu subuh yaon. Hasupaya isab ko makasambayang sin waktu subuh. Na, uno'y nilangon, lang niya subay siya magwudu sin pagyaon wudu al-asghar. Amin magwudu siya sin pagwudu sibi-sibi lang niya. Hati niya yung pagyanon wudu sibi-sibi, makauna rin ha, paigo junub. Biya din yung paghinangon. Muna-muna, inhinangon niya, na ada simpaghinangon tamang magudo, bangkaw tumagna na, Bismillahirrahmanirrahim, humugasin 5. Pag-ubos ko humugasin 5 mo, ang pamuhugasan in aurat mo, iban sin uno-uno katan doon, hiig mo into parkala din doon. Kaisa niya hiigin landog, hiigin hamot, hiigin amuin biya mga ha pikilan mo yadto aun paroon nakapindeng ha mga yadto katan. Hiig mo lanuan haunono na iabutan niya, lanuan katan hukasan, na pagubos yadto, ang pakaw ini humarap na magtuytoy pa, ini mamaymugbog, bihan pa simud mo bihan makato, ubos yadto harap pa ilong, ubos yadto pa bayho, ubos yadto pa 5, ubos yadto pa
Amin lima yon, long taharap pasiku, patuo, ubos palawa, ubos yadto, ang pasiapa, ini, amoy ni uyaon. Pag-ubusin ang pahugasan, insiki, karwarwa, amuat timpag iyanun, amin lang niya, wudu al-asghar. Hati niya pag, ini, pag, hari pa lang ta makapaygo kaw ataw mabaya na kaw matug ataw mabaya kaw kumaon hati niya bang kaw in ikaw halawm junub na subay labi marayaw ang pagkaw ini mabaya kumaon na subay kaw magbudo na amo na sin wudu al-asghar ataw mabaya na kaw matug damikyan subay kaw magwudu sin wudu al-asghar amin lang ta pag ini air sibi-sibi. Amod to mga kataw-tay manguran agama Islam. Inhi kasiyam niya law niya yajuzu lahu an yubashiruha wa hiya haidun aw nufasa fi ghairi ma baina surrati war rukbah. Hati niya jiyari sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala manjari kau mangaput-ngaput asawa mo laong niya biya mga gumulgul yaon simium yaon bihan insya ini laong tadiuro atawa insya ini wala pa naubusin ini uno niya inamuin nipas niya yan pa siya ubos naganak sa sunga laong niya halian niya hadya di siya manjari himinang sin kabayaan niya hinangon haot laong niya sin pusod iwan sin tuhod. Hati niyan to kinaya hatungod sin amin laong ta ini aurat laong ta inya to manjari hinangon in pagsuok habya sin wayron piyagahalian karena inya on diari in mga magagbay-agbay mga yaon katan ayaw isab kita si minggo da mga Yahudi inyad to katantan, amin kumbison in asawa, paigon deng halam simbay, hihinangan kural-kural dito hababa, inyad to bukon haaturan sarat sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Hinangan niyo na yung kataan ha asawa niyo, ayaw hadjalaw niya in pagsuok. Bihan hangan sinamuin nikah. Hati sin nikah ini, habahasa Arab, magmaana in nikah sambil amuin pagsuok, sin usog iban babae hangan, sin amuin laungta ini magbak induasyon natan pag-ianon. Amod tumagataw tayo manguran na kama Islam na miyabot na yung waktu na to, murah-murahan ini katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala hawak turo kain kaganapan na to na isab. Amot ting katubtuban sa pengajian na to. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.